pomalo. Ja se preslijeći. To je to. Evo ovakvi žice gledaju. Stikla imamo tu. Imamo onda šarafce tu nekakve. Koji smo kupili baš za to. Imamo te šarafce bili tu. Nek se vide. I onda bomo se mi te šarafce pomalo šarafili. Ovaj dio, znači ovo su bočne stranice koje drže znači gornju zvučnu ploču. Rekli smo da je to smreka i da je gustina goda od 5 do 10 goda po centimetru. Znači ovaj dio je brest. Starost bresta je 80 do 100 godina. U to godište je brest najvitalniji za proizvodnju cimbula, ne velim za nikad drugo, za proizvodnju cimbula. Smreka preporuča se od 60 do 80 godina starosti, da raste u sredini šume, ne na rubu šume, nego u sredini šume, da ju ne frču bočni vjetrovi i da nema nigdje onoga žula. Znači ova lajsna bi trebala ići tu, ako se ne varam. Ova lajsna ide tu. Tako. I ova ide tu. Znači sad ja moram to zašarafiti. Da se vidi da ja znam i šarafiti nekaj, ne? Znači, ono zabušili to tu, ti tu paše, tako. Znači ovo F, fizz bas. Kaj bomo igrali onda?